Terwaya kerana subbiang kari Pakistan syakari India lengba Prime Minister jungka kata Shehbaz Sharif. Hadin banak liang Donald Trump ubadai Presiden kari Amerika ulap penberapa ba lengba ka kubur jungu. Ya ka jingla jungu banwan lam ya kari Pakistan bat ya kari India syakamit. Bakinya poino syaka jingya sengutu jingmut ban sange no. Ya ka jingya siat ba mark liang lane ceasefire. Kaba ulap penbena hakash tarik. Mentau penai me panak liang kari India bat kari Pakistan kilapoi syaka jingya menjur baru arliang mamla ban sange no shwa ya ka jingya pen ibor ba mark liang kamtam haki benta ba kaput henrei penban tangdaki kenta jong ketika jing penbena jong Donald Trump nakaliang ki bor sipai kari Pakistan kilap pen kenyo shisndon halor kitiki rai bala depan shim dakaba siat yang syaki benta jong kari India hakpor shiteng senia kabala penlong ya kibor kari India baginda bitar lep ya ketika jing penken jong kari Pakistan kabala penduk jing kermen shisnon ya kibor badepe jong kari India ban syania biang sashi sinpat lada ka jingwan terwa kanwan biang nakibor kari Pakistan ban terwa ya ka jing ya keren yasuk sashi sinpat hanrei tang komba sansngi jong ketika jing penken dakibor kari Pakistan badai menin kasngihi badala dehi nakaliang Prime Minister kari Pakistan kata Shehbaz Sharif ulak kerpat ia kari India ban terwa jing ya keren ya sukno dak boong baka Pakistan kalalong kabalap penkre ban ia keren nak benta ka jing suk Shehbaz Sharif ulak keren ia kani hakapor ba ulalej ban jungo ia kaktem lingsuin hak kamera hak Punjab jong kari Pakistan hakaba ulaya keren batki officer bat ki sipai badon kiti haka jingya kun sipai tangshen bat kari India ngikloi ban yakren bat kari India nak benta ka jingsuk ulong dagba bandra pro baki jinglong nak benta ka jingsuk ki kentupro ya kamat jongka Kashmir ka India kalapan scam baki India bat kaladak bat kinlong bait ki benta bakongsan bat ki bomla ban peniaklat naka hakate ka jingle jingo jong Shehbaz Sharif la senran lang ya u da u Ishakdar Menteri Kampo yang Khawaja Asif uhe spai General Asim Munir bat ki wei de kinong yalam bat ki riu pakmat jong kari Pakistan kani kadai ka jingle jingo kabaar jong Menteri Rang Badu Syakawei ka jakaya dari hadin ka jinges ngutu jingmut ka balapoi hapdeng kari India bat kari Pakistan haka shipotrik unaitung pan penkutno ya ka jingele hadin sausngi jong ka jinges siat kabajur daki drone bat ki namding ki balayat bat her shashliang put jong kitiki artili kiri kumban syupan kenmau biang ban nakaliang ki bor sipai kari India kilalek ban krwit ya ki kendai teli ki jaka balari tengen bat penlong ketem daki leno haki benta jong kari Pakistan hakaba palat cis pangut ki leno kila koloniap kum kadak ban sew kiliang ya ka jingwan tombor daki seng leno badai napok kari Pakistan Hajamu an Kashmir kabahap haki benta jongka Pahalgam.